siguran sam da mi ovde svi vidimo da se nalazimo kao društvo u jednom trenutku značajnom, kada su razne važne vrednosti na neki način uplivaju na površinu, mislim na ove pevačice, na parove, kako se sve to zove, a da se intelektualna elita o kojoj sam govorio nekako povuče. I zato je sjajno što se mi danas nalazimo ovde zajedno sa RTS-om koji otvara novi kanal naučni, sa Galaksijom koja krupnim koracima obnavlja svoju staru slavu, pa evo i mi kao mala i skromna škola matematička gimnazija pokušavamo da damo svoj doprinos nauci. Jer svima nam je jasno da u budućnosti nema od nauke, od razvoja, od stalnog i neefektivnog ulaganja. S jedne strane, mi svi, ne mislim samo u našoj školi, svi u prosveti radimo, pokušavamo da decu izvedemo na pravi put i ukažemo na prave vrednosti, a onda oni dođu kod kuće ili izađu već na te splavove, kafiće gde se idu i okruženi su stramputicom. Dakle, sve ono što se radi kao u Andrićevom romanu preko dana, to se preko noći poruši. Ja bih poželeo Stanku i kolegama da rad na Galaksiji bude uspešan, da se krene još brže. Mogu da samo dodam da su naši đaci kada su dobili ovaj prvi broj, to smo razgrabili, da je interesovanje veliko, da mladi ljudi vole da vide to elektronski, ali vole i na papiru da pročitaju, to je nekako nešto što nam stalno ostaje pri ruci. Želim mnogo uspeha i na ovom zajedničkom putu da dođemo do dobrih rezultata. Hvala. Hvala profesoru Ognjanoviću. Čuli smo da su očekivanja od Radio televizije Srbije i naučno-obrazovnog programa velika, a sada da čujemo Iliju Cerovića, glavnog urednika obrazovnog naučnog programa. Hvala. Živi sve na mestu. I vršio sa dužnosti direktora televizije Srbije, šta ima da kaže na sve ovo što smo čuli danas. Poštovani prijatelji, najprej želim da vam se zahvalim što u velikom broju došli u RTS, u kuću koja i ovom promocijom nastavlja jednu sjajnu tradiciju da se pod njegovim krovom nesebično širi znanje, promoviše kultura, umetnost i obrazovanje. Ovo što je uradio Stanko Stojiković, mi se obično ne uspeva u stvarnom životu. Krenuo je nešto što je prestalo da postoji, rekao bi, silom prilika pre 18 godina. Obično ga pregazi vreme, javno želi nešto novo, savremenije, zanimljivije, interaktivnije. Upravo tu leži vrednost onoga što je Stanko uradio. Uspeo je da objedini sve to. Listajući ovaj novi naučno-popularni časopis, pod prstima se osjeća patina onog starog, kojem dodatno daje neporeciv trag vrednosti i trajanja. Patina jeste trajna, ali nije lako ni sačuvati, tako da je pred Stankom, ali i pred svima nama veliki izazov da ovaj vredan eksponat sačuvamo i obezbedimo mu da još dugo ostvaruje zacrtane ciljeve. RTS i obrazovno-naučni program ni ranije ni sada Galaksiju nije smatrao konkurentskim medijem. Naprotiv, cilj nam je isti, promocija i popularizacija nauke. Zajedno smo jači i zato zbog dobrobiti nauke moramo jedni druge da podržavamo, kako bi nova Galaksija generacijama mladih ponovo bila svetionik kroz uzbudljivi svet nauke. Ovom tim pre što je RTS kao javni servis zbog direktnijeg kontakta sa daleko najvećim brojem korisnika ima moćnu ulogu u procesu konstruisanja društvenog sećanja, nasleđa i vrednosti sistema savremenog društva. Ostaje mi samo da novoj Galaksiji poželim dug vek i naravno mir Stanku Stojikoviću. Hvala na pažnju. Hvala i napokon Stanko Stojiković, kolega, glavni urednik obnovljene Galaksije, ima reč. Izvolite. Dame i gospodo, dragi prijatelji, od jutros mi srce lupa, i to jako lupa, ali sam odustao da popijem bilo šta za smirenje, rekao da se danas radujem punim srcem.
I zahvaljujem baš tim nemirnim srcem, prethodnicima koji ovoliko ishvališe galaksiju i mene, i ja im kažem, priznajem sve što ste. Danas je sa nama trebalo da budu dvojica čelnika srpske nauke, trebalo da malo u širem društvu, predsjednik SANU, akademik Vladimir Kostić, i potpisnik SANU i predsjednik Nacionalnog savjeta, akademik Zoran Popović, ali su preklinke zbog neodložnih obaveza otkazali, koje mora da završe danas, uz obećanju da ćemo se ponovo sresti. Onda se nam dobacio, a dobro, neka budu u akademiji svijeti susret. I veliku slavu. U slučaju Vaskrske galaksije, kako je izjavila i u razgovoru sa mnom ponovila novinarka Jelica Putniković na radio Sputniku, u slučaju Vaskrske galaksije, tako se sviđa, ili obnovljene, sustekla su se dva divna uslova, ili kako bi matematičari rekli, potreban i dovoljan uslov. To lepo rekao. Da, lepo sam rekao. Dakle, sustekla su se dva uslova. Prvi je, ovdje su sa nama i ne bi imalo smisla, mada ako bismo sljedeći put ono drugačije organizovali, da to bude jedna lepa, intelektualna zabava, ja bih onda smio da zamolim svakog autora koji piše za galaksiju divno, da ustane i da ga vidimo. Ali da to ovog puta ne radimo, nismo dogovorili, pa ćemo nekoga izroditi možda neugodnosti. I drugi, također izuzetno važan uslov, pojavili su se divni darodavci, koji su dali novac da se ova luksuzna i lepa galaksija odštava. Upravo tim ljudima ćemo danas da uručimo zaklonice, da se sećaju ovoga dana kada su barem po mome mišljenju učinili jedno divno, toplo i ljudsko delo. Hvala. Divno druženje, obogatit ćemo odgovornom muzikom u izvođenju profesora doktora Uroša Bejčinovića, jednog od galaksijinih autora. Numera se zove Srpska svita i parafraza je na dve slavne srpske pesme, Tamo daleko i Marš na Drinu.
Za 5 godina će biti samo glasno. Štampanjem glasno. Informatika AD. ITM sistem. Je li tu neki za ITM sistem, da. Mašinski fakultet. Tehnološko-metalurški fakultet. Imamo nikakvih predstavnika. Fakultet organizacionih nauka. Institut Siniša Stanković. Arhitektonski fakultet, da li je tu neko iz arhitektonskog? Saobraćajni fakultet. Računarski fakultet. Nanoworld. Tu je nama godno isto, tako evo. Dobro. Idemo nama godno. Stigle u poslednju trenutku, tako da, ali nije kasno. Profesore Porova, Hvala, sve najbolje. Dunav i Grocka, Dunav Ade Grocka. Da, na ovaj Grosko sad je bilo tu. Evo, sve najbolje. Imamo DigiDDO, dobro. i Ilija Cervić, obrazovno-naučni program RTS. I sada vam dugujem jednu rečenicu objašnjenja, profesor Vuletić je to već napomenuo. Naučna redakcija radio-televizije Beograda i pređašnja galaksija sarađuju od prvoga dana. Ta saradnja traje skoro 4 decenije, možda i više. Mi smo, tako reći, dve bratske redakcije. Ova povampirana u meni i ova koja postoji od kad je sveta i veka.